Ja sam Selma Čajdrić, diplomirana medicinska sestra. Svoj radni vijek sam provela u hitnoj pomoći Zenica, skoro 30 godina, gdje sam 14 godina radila u timu hitne medicinske pomoći na terenu, a nakon tog 15 godina sam radila kao glavna sestra službe. To jest 29 godina sam radila u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Posljednjih godinu dana radim u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, u prvoj privatnoj bolnici, u ASA bolnici u Sarajevu. Ja sam još od malena znala čime ću se baviti i šta će biti moj poziv, tako da sam i kao mala željela da budem medicinska sestra. Prvenstveno zbog želje da pomažem ljudima, tako da čitav svoj radni vijek sam se uz posao i usavršavala. Naravno, kako je medicina napreduje, završila sam višu školu, zatim visoku školu i sada sam na kraju magistarskog studija. Pored tog posla u urgentnoj medicini bavim se isto i edukacijama, tako da moram reći da sam jedini instruktor Europskog vijeća za reanimaciju u Bosni i Hercegovini, također i kurs direktor. Tako da ljudi koji žele više da nauče o reanimaciji i spašavanju života, kome je potrebno to, pronađu me preko udruženja hitnih urgentnih medicinskih tehničara našeg kantona. Što se tiče urgentne medicine, to je jako dinamičan posao i vi imate tu adrenalin, znači nijedan dan u hitnoj pomoći nije isti. Nikad ne znate kakav će vam slučaj doći, može se desiti da cijelu smjenu presjedite, a isto tako može se desiti da spasite nekoliko života. U hitnoj pomoći se susrećete apsolutno sa svima, od rođenja pa do smrti. Znači, dosta puta sam naravno sudjelovala u porodima, zatim isto tako u tužnim nekim trenucima kada se približi kraj života. Najgore stvari su kada izgubi život neka mlađa osoba ili iznenadno. Kad je neko stariji pa to očekujemo i nije toliko stresno, međutim kada mlađe osobe u saobraćajnoj nesreći, iznenadni neki slučajevi, to je jako, jako stresno. I naravno na početku karijere svi mi to jako teško preživljavamo, međutim vremenom se nekako naučite nositi s tim, naravno nije vam svejedno, ne možete ostati imuni na te stvari, ali ne pridajete toliko srcu. Dosta se susrećete sa nekim situacijama koje su jako teške za bilo koga da podnese to, a isto tako bude nekih situacija i komični i simpatični. Meni od najtužnijih situacija je bila, baš sam nedavno gostovala na jednoj televiziji lokalnoj, gdje sam ispričala slučaj kada je jedan dječak od 4 godine se utopio tu u obližnjoj rijeci, deda ga je čuvao i na kraju to se isto tragično završilo. Nismo uspjeli da spasimo tog dječaka i u kantonalnoj bolnici nakon što smo prevezli dječaka i njegov deda koji ga je čuvao se objesio, tako da ja sam morala da saopštim toj ženi da joj se dijete utopilo, da joj se otac objesio. I to mi je, mislim, bio nekako najteži slučaj. A s druge strane, vi kada spasite nekom život, kada reanimacija bude uspješna, znači osoba dođe tu vam mrtva, maltene u službu i kada uspijete da joj živite, pa poslije dođe, tu donese vam tortu, dođe na nogama, to je stvarno predivan osjećaj i satisfakcija da i dalje nastavite s tim poslom, da pružate nesebičnu pomoć ljudima kojima je najpotrebnija. Svi mi imamo nakon svog radnog dana neki izduvni ventil, neka sportska aktivnost gdje izbacimo svu tu neku negativnu energiju, putovanja, naravno žene šopinguju i tako da nekako uspijemo balansirati taj stres. Dosta pacijenata dođe ovako, kako da vam kažem, kojima možda nije potrebna stručna medicinska pomoć. Često ljudi dođu samo da progovore sa nekim, da im kažete neku lijepu riječ, da ih utješite i onda
oni idu u svojoj kući sretni kao da ste im ne znam kakav lijek dali. Timski rad u hitnoj pomoći je jako bitan. Tu stvarno nema razlike između članova tima i naravno zna se ko je vođa tima, ljekar je vođa tima, ali je to tako harmonično i tako se odvija da maltene u timu svi znaju šta ko radi i nema ono ja sam ljekar pa ću ja nešto lakše. Uglavnom jako je važan timski rad da bi to na kraju bilo kao jedna cjelina i da bi najbolje uradili svoj posao. I većinom su ljudi koji rade u timu uhodani i često se ne mijenjaju baš iz tog razloga, ono kad se pogledate da znate ko šta treba da uradi, da se ne mora apsolutno sve reći. Kao i u svakom poslu ima stresa, mislim i neko ko ne radi s ljudima i radi s papirima isto tako zna biti stresan posao kao i ovaj, ali naravno ovo se ne može porediti ni sa čim kada radite sa ljudskim životima. Što se tiče hitne pomoći, hitna pomoć Zenica pogotovo je jako edukovana i radi se na stalnim edukacijama. Dom zdravlja stvarno ulaže, Dom zdravlja Zenica ulaže na edukacije u hitnoj pomoći, pravi se sada i nova zgrada i poručila bi za sve osobe koje žele da se bave ovim pozivom, ako imaju srce za ovaj poziv i volju i želju, da će im se to sigurno isplatiti na mnogo načina. Stresne situacije su, pogotovo u urgentnoj medicini, sastavni dio i svakodnevno se dešavaju. Svi mi imamo neki svoj, kako se kaže, izduvni ventil, mada nekad dođete stvarno i kući i to zna da utiče na vaše ponašanje sa porodicom i to, ali oni su već navikli na to i mislim da jako razumiju. A da kažem, godinama nekako vi naučite da se nosite sa tim stresom i da balansirate sa nekim drugim stvarima koje će vas opustiti i relaksirati. I bilo ko voli adrenalin i ovako dinamičan posao, mislim da je urgentna medicina za njega, jer kada vi pomognete nekom i uspijete neki život da spasite, to stvarno je baš dobra satisfakcija za dalje i usavršavanje. Nakon rada u timu, kao glavna sestra sam počela u stvari da radim dosta na edukacijama, tako da cijelo vrijeme, znači kako se ja edukujem i ostale zdravstvene radnike, od učenika koji dolaze na praksu, zatim volontera koji završe medicinsku školu, a i naravno profesionalno na fakultetu na vježbama iz urgentne medicine. Što se tiče pandemije COVID-19, naravno svima nama je promijenila živote, pa isto tako i postupak i rad u zdravstvenim ustanovama, tako da mi smo isto u hitnoj pomoći Zenica izgubili jednog kolegu, nažalost, tako da smo svi naučili da se malo više i zaštitimo i brinemo o sebi. Moram da kažem da sam tokom vakcinacije u pandemiji COVID-19 ja bila vođa vakcinacije, tako da sam napisala plan vakcinacije za čitav grad Zenica u Domu zdravlja Zenica. Edukacije iz urgentne medicine su jako potrebne, zato što naš obrazovni sistem nije toliko razvijen i ne obraća toliko pažnju na urgentnu medicinu, tako da ove mjere reanimacije i spašavanje života se uglavnom uči u medicinskoj školi, na nekim kursevima u civilnoj zaštiti, Crvenom krstu i na medicinskom fakultetu. Dok u zemljama u regionu, naprednije malo, svaki fakultet ima BLS, Basic Life Support, znači osnovno spašavanje života, i u razvijenim zemljama čak i u osnovnoj školi imaju. Kod nas to nema, pa iz tog razloga znači organizujemo često ove kurseve iz reanimacije i ljudima kojima je potrebno za, ne znam, za neko zaposlenje ili evo koji žele sami da nauče, oni pronađu način da dobiju sertifikat koji je važeći svugdje u svijetu. Biti medicinska sestra nije samo zanimanje, to je i poziv. U stvari, spašavanje života i pomaganje ljudima u najtežim trenucima je to što vas motiviše uvijek da
ponovo i ponovo to radite i da se usavršavate, dodatno obrazujete da bi ta usluga koju pružate ljudima bila što kvalitetnija i što bolja. Ja kao predsjednica Udruženja hitnih i urgentnih medicinskih tehničara našeg kantona sam obišla sve hitne pomoći u Zedo kantonu, gdje sam stvarno uvidjela da ne radimo svi po istim principima, da se ne ulaže u obrazovanje i edukacije u svim hitnim pomoćima i jednostavno ne radimo po istom principu. Mislim da se tu hitna pomoć Zenica jako dosta izdvaja i dosta su napredniji od ostalih, ali bilo bi dobro kad bi se na nivou naše države dosta uložilo u sistematizaciju zdravstva, gdje bi hitne pomoći radili svi po istom principu i da svi imaju isti nivo obrazovanja i da se nekako to uveže. Mada mi pokušavamo sa raznim kongresima, seminarima da razmijenimo iskustva, ali mnoge ustanove javne nemaju dovoljno sredstava da ulože u taj dio zdravstva, mada mislim da je to jako bitno jer u stvari hitna pomoć je prvi pristup pacijentu koji je vitalno ugrožen.